نعم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأجمعين وبعد amashimagizabire na ya Allah subhanahu wa ta'ala umwami wo ku munsi mihero ndetse n'amahoro n'imigisha bibe ku mwiza w'intumwa Muhammad bin Abdillah ku muryango wiwe ku mweneziwe no kuri bajya bose bazigora kumukurikirana ibikorwa vyiza gushika ejo ku munsi muhero dusaba Allah subhanahu wa ta'ala abishire murabo bo turacakomeza na darasi yacu mu muryango wa at-tahara ejo nyuma yo kurangiza kuvyo gusiga amasoksi ibirato n'ibindi bitandukanye uno munsi turabona uyindi muryango nkenegwa cyane nawe ni al-ghusl kubijanye no koga mu Islam uwo ni umuryango tubona munsi bahamwe nanje wumve ikintu cyo koga mu dini umenye n'igihe wogera ati rero al-ghusl معناه تعميم البدن بالماء وهو مشروع من الإسلام ukoga niki mu dini y'Islam معناه تعميم البدن بالماء ni gukwiragiza ikibiribiri cyose kigakwira kwa amazi aniyo mpamvu tuzobona mu muryango wo koga ijanaba bakubwira yuko umuntu afise ijanaba hanyuma umubiri wiwe wose ugakwirwa kwa amazi ugijanaba iba yagiye bijya muzi ufanza koza ibiganza gutawaza iki bijya ni sunna tuzobona ku burebure insha Allah hama ukoga mu dini y'Islam ni kibiribiri gukwirwa ko kwa amazi cyose aho koga kuba kurangiye wahuwa mashiro navyo biri mu dini yacu y'Islam nta kintu kimwe mu dini cyagifise dalili tubisanga hehe bi qawli Allah ta'ala mu mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Maida aya 3 aho Allah avuga ati wa in kuntum junuban fatahharu ati nimwaba mufise ijanaba muze mwisukure nani majambo muze mwoge niva yuko nimwaba mufise ijanaba muze mwitunganye mwoge aho Allah avuze ukoga wa qawluhu ta'ala twonye twabisanga mu mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala ahavuga ati wayasalunaka anil mahid ati barakubaza kubijanye n'abadamu bari mu bihe byabo kuli huwa adha fa'tazirun nisaa fil mahid Allah avuga ati vuga uyo n'umucafu nimwishire kwe n'abadamu mu gihe bari mu mihango mu bihe byabo raba mu Islam idini yacu ntaco yasize inyuma itandukanye n'ayandi madini yose ayandi madini iki kintu nta hamwe ugisanga urasanga yuko bo umudamu ari mu bihe byabo baramwinjirira mu dini y'Islam Allah atubwiye ati qul huwa adha fa'taziru an-nisaa fil mahid ati babwire uwo n'umucafu bitarukanye abadamu mu gihe bari mu mihango wala taqrabuhunna hatta yatahurun ati muze mubegere mpaka basukuse bavuye mu bihe byabo fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah niba amara gusukuka bakava mu bihe byabo ati muze muhure nabo murangwa amagara bubatse muciye aho Allah yategetse ati rero inna Allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin ati mu byukuri Allah arakunda bihana bajya bava mu byaha wa mw'Islam niyo zishaka cumura ataguma zambira mu byaha uwo Allah aramukunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ati kullu bun adam khata ati buri mwana Adamu wese aracumura nta mwirande abaho Mayima avuga ati wa khayru hatta'in at-tawwabun ati nabeza baje bacumura ni bamwe bihana bakagaruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubwo rero Islam nuci muri vyaha ngugumemwo oya ihane ugaruke kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ati rero inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ati Allah arakunda bihana bakava mu vyaha akongera agakunda n'abagira isuku abanyisuku Allah arabakunda
izi dalile zitekaneza yuko ukoga kuri mwidini walahu mabahithuna tanhasiru fima yati. Kurubwo rero ikintu cyo koga kirafise byinshi tugira tuvugire ko ku burebure mu Islam. Kurikira rero witonze mujibatu menya ibintu ari tegeko bikubaye ko igini kugira ati we koga ni tegeko bahamwe nanje. Ati rero yajibu al-ghuslu li umuri 5 menya mwidini yacu umuntu nako ukoga ku bitegeko ku bintu bishika kuri 5 mu Islam. Ni ibintu 5 ushikiwe na kimwe muri byo menya yuko wewe ukoga kuri wewe ni tegeko utegeza koga utoze ufise amakosa wanashaka utoze nta udhu ubufise n'amasengesho yawe ntiyemerwa na ibada zigusaba kuba ufise udhu ntizemerwa utoze ibintu 5 kimwe kigushikiyemo. Icambere ni kihe? Al-awwalu khurujul mani. Icambere ni kuvamwo n'amazi y'ubuvyeyi. Ibi twarabibonye ku burebure ubwoko bw'amazi yuko ari butatu twarabo cyo bitwa al-wadi na al-madhi na al-mani. Ibi mu Islam tabizi abisikizo gikomeye gose cyane. Aha rero khurujul mani ni handi umuntu asohora amazi y'ubuvyeyi ya yandi avamwo ikibondo al-mani ayakuvuyemo ni ngombwa woge. Khurujul mani bishahwatin fi an-nawm aw al-yaqadhati min dhakari aw untha wa huwa qawlu 'ammatin fuqaha. Kurubwo rero umuntu gusohora amazi bishahwa bivanye na santima, yani ugushirwa k'umubiri akumva uryohe bw'umubiri yaba ari mwitiro cyangwa se yaba akanura kumuga kubigitsina hungu na gitsina kobwa, ibyo mazi amuvuyemwo ni ngombwa yoge. Niyo mvugo y'abamenyi boss barabihurijeko. Hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu tusamuri hadith Abu Sa'id Allah mishimire qala aravuga ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma'i rawahu Muslimun. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ati al-ma'u min al-ma'i. Dawo mukurikiye hadith, yani amazi aturuka mu yandi mazi. Aya n'amajambo y'Intumwa y'Imana afubitse asigura iki? Al-ma'u min al-ma'i ay al-ightisal min al-inzal fal-ma'u al-awwal al-ma'u al-mutahhir wa than al-mani. Bisigura umuntu mu gihe asoya amazi y'ubuvyeyi aze yoge. Nico iyi hadith isigura. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugiye yuko bishitse ugasohorwa amazi y'ubuvyeyi wewe ni ngombwa woge. Hanyuma wa ani ummi Salama radiyallahu anha umudamu w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yaravyaki avuga ati anna umma Sulaim, umudamu yitwa nawe umma Sulaim qalat, yaritoye nguwo aja ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam acavuga ati ya Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haqqi. Atewe ntumwa ya Allah mu vyukuri Allah niyigeragira isoni mu bintu bijanye n'ukuri. Fahal 'ala al-mar'ati ghuslu idha ihtalamat. Atewe ntumwa y'Imana none koko ku mudamu mu gihe yiroteye ni aroga. Ico kibazo yabarije uyu mudamu Ummu Sulaim ati none umudamu bishitse akirotera ku muntu arota ikarangomanga yabubatse mwese abantu bakuze murabizi, ati none koko ariyogera aroga. Qal tumena chavuga ati nam ego aroga idha ra'atil ma ati mu gihe abonye amazi bishitse akirotera akabona amazi yamuvemo buvyeyi uyu mudamu aroga. Kubwo rero kwiranga tubone neza yuko icambere gituma umuntu yoga ati ko umuntu yoga ni gusohora aya mazi y'ubuvyeyi. Kurikira ngare ati wa hadha suwaru kathiran ma naqa ahbabna an nunabbiha alaiha lilhajati ilaiha. Ikintu cyo gusora amazi gifise inzira nyinshi, yani zigifise inzira nyinshi umuntu ashaka kuvigwamo n'aya mazi. Twifuje yuko twozigaragaza zishika kuri 5 mu Islam. Ndago mufungura ubwenge nga inzira zishika kuri 5 amazi akuvuyemo umenye yuko utegerezwa koga. Alif iya mbere ni idha kharaja al-maniyyu min ghairi shahwatin. Iyo amazi akuvuyemo
akakuvamo utigeze ugira shahwa ibaho gose cyane ugashiduka ry'amazi y'ubuvyeyi yakuvuyemwo ntiwarangwa amabanga yabubatse ntiwiroteye nta na shahwa wagize yani zige santima kuya kumva umubiri ufise uburyo ushuhiwe nizigeze kubaho bal limaradin au bardin fala yajibu al-ghusl kurikira ngana mu Islam ugasanga ayo mazi akuvuyemwo kubera ubugwayi cyangwa se imbeho ibi ni ibintu bikunze kubaho gusa cyane ugasanga hari mu mbeho ikaze ushirutsa ry'amazi mu bwambure bwawe ariko ajejeta asohoka cyangwa se ugasanga bifitiye ingwara ajya amazi akaguma agirane akuvamwo fala yajibu al-ghusl muri cyo gihe wowe koga si itegeko yani aya mazi bisaba akuvemwo wabanje kugira iki santima yani kumva uburyohe kumva umubiri ushuhiwe akana akuvamwo aha niho woga ariko aya mazi agiye akuvamwo mu mubiri kubera ingwara kubera imbeho ahawe koga si itegeko tubisanga heye fa fi hadith Ali radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la aliyo Allah mwishimire nibavuga ati igihe kimwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamubwiye ngo fa idha fadakhta alma faghtasiru rawahu Abu Daud intumwa y'Imana mubwiye ati igihe cyose amazi azokuvamwo fa idha fadakhta alma igihe amazi azokuvamwo akakuvamwo afise inguvu faghtasiru uze woge kurikira ngare burya y'amazi ntashobora kukuvamwo n'inguvu nyinshi usibye ko mu gihe ufise iki santima cyangwa se shahwa nyinshi niho agusokamo cyane yihuse n'inguvu mico gerero uze woge niyo daride kaza yuko ajya amazi atakuvemo n'inguvu shitse yaje niwerote cyangwa se nta shahwa wagize ni bugwayi ni mbeho icyo gihe niwoga qala Mujahid tugira ati bayina nahanu ashabu bin Abbas radiyallahu anhu atigiye kimwe twari kumwe n'abanyeshuri ba Ibn Abbas radiyallahu anhu hilaqun fil masjid twari mu cicaro mu musigiti nkuko byaranga amasahaba radiyallahu anhum n'abajima yabo bayuko ababara abanyeshuri ba Ibn Abbas radiyallahu anhu unaye muramuzi cyane ni wa musahaba yarafise ilmu irenze gusa cyane Ibn Abbas radiyallahu anhu bakubwira yuko ku myaka 13 uyu musahaba Qur'ani yose yari mu mutwe na hadithi zenga 1350 nimba nibagiye gatoye ku myaka 13 ngo twari twego no munsi abana bacu arinda kwiza n'imyaka 20 ugasanga n'inusu ya juzama nta iri mu mutwe wallahu almusta'an Allah adufashe kurugo rero uyu muswaba afite ilmu irenze gusa cyane abara abanyeshuri Mujahid avuga ati rero twari twicaye mu musigiti ariko menande Tawus wa Sa'id ibn Jubair wa Ikrima na Tawus na Sa'id ibn Jubair na Ikrima ati wa Ibn Abbas qa'im yusalli Ibn Abbas yarahagaze ari karasari umwarimu wabo idh waqafa alaina rajul faqal hal min mufti ati no haza umuntu wa musigiti ndago mukurikire hadithi ati umuntu musigiti acha aratura tese muri mwebwe harimo mufti cyose harimo umuntu bazikazo cidina kakinyishura bari bicaye nkuko Ibn Abbas ari kasenga nkariya mwarimu wabo faqulna mujida tuvuga duti sal baza twakwishura faqal cyangwa acavuga ati inni kullama burtu tabi'ahu al-ma'u ad-dafi' ati jewe buruko nkoze umwanda muto buruko ntihagaritse mpejeje kuri umwanda muto ujya mwanda muto nawuhejeje ukurikirwa n'amazi agumye yani namani n'amazi agumye acansohoka mu gitsina kamvamwo qulna woni mujadi cyatuva duti alladhi yakunu minhu alwalad ati ese wa mugabo ari mazi kuvamwo namwe avamo umwana qala na'am byabasha ati ego qulna tuvaduti alayka al-ghusl ati kurugo rero nimbaraga avamo umwana zawoga yani bacamuha iyo masala bacamisha gucoti mu gihe arajya avamo umwana zawoga burukubonye ajya amazi qal wamugacavuga ati fawalla rajulu wa huwa yurajji ujya mugabo yaci agenda yanagina tangaye hano magira tanga ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kumbe
ibintu harabimba ko sinogiye agenda atangaye gose cyane urya mugabo amaze kugenda qal mujahid avuga ati wa ajjala ibn Abbas fi salati yani ibn Abbas amaze kumva abanyeshure biwe bishe umugabo guca yaciye asenga anyarutsa ibn Abbas radiyallahu anhu amaze gusenga thumma qali ikrimata alayya birajul ashiraza nyaruka acabwira ikrimati mpamagara urya mugabo agaruke wa aqbala alaina atachatwegera ibn Abbas ni mujahid akitubwira faqal atavuga ati ara'aytum ma aftaytum bihi hadha ar-rajul atise murabona ni kuva yuko ingere mwishe kibazo uyu mugabo yani ababaza kibazo an kitabila ese mwamyishi mukoresheje Qur'an qulna la mujahid avuga ati oyaye قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم atichingwe mwakoresheje imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulna la tutugati oyaye qal atavugati wa an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam basi nimba mutekwe kuntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ese mwabikuye ku basahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulna la atavugati oyaye ikicerekana yuko idini y'Islam ibintu byose tubira muri Qur'an tubibuze ni kunuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubize kunuma y'Imana ni kuri masahaba radiyallahu anhum bo ikintu mwidini tubuze ngaho kikazona mwidini ico nta kibanza kiba gifise niyo mpamvu ibn Abbas yabaje gucyo amaze bacavuga ati la bati oyaye amaze kubwira gucyo uqal acavuga ati nako mujenda avuga ati wajaa ar-rajul fa aqbala alayhi ibn Abbas faqala niho jya muntu acaza ubike kwagiye kumuhamagara acayegera ibn Abbas radiyallahu anhu nuko acamugira ati ara'aita idha kana dhalika minka atajidu shahwatan fi qublik acamugira ati uwo mugabo mugiye ivyo bikubaye ko mubike kwavuza yuko aje gukora haja ndo ikikwigwa n'amazi mani ibn Abbas amugira ati ese mugiye ivyo bikubaye ko uhora wumva shahwa kugambure bwawe uburyohe niki sante kugambure bwawe mugihe yamaza kuvuyemwo qala la atagatiwe ya qal birabasa avuga ati fahal tajidu khadran fi jasadika ati hoho uhora wumva imbeho ukanye ku mubiri wawe ayo mazi kuvuyemwo qala la gebacho bati oyaye qal inma hadhihi abruda yujzika minha alwudu changati muzukuri ajya amazi avamo kubera imbeho biragutoshije kuza wotawaza ivyo bikubayeko iki kiswa Sheikh Albani avuga ati sinzi usahi bwaco mugabo caba iswahihi wallahu a'lam bisawab Allah nazi gusumba kituha inyigisho nyinshi cambe kimwe ubajije ikibazo c'idini ntuve guhurumbira ata elimu ubifitiye Islam byerekeze kubamenyera abingene ibn Abbas radiyallahu anhu yabakaripe abanyeshuri babwira ati murashaka kwisha ico kibazo ababwira ati muri Qur'an maikwe kunuma imana maikwe kuri maswahaba ati oya kuko rero ibibazo by'idini tubirekere bene byo nuko tubwira ati likulli maidani rijal buri kibanza gifise bene cyo vanasna barani bengene birabas yabakaripe kuko rero ikobeka twekaneza yuko aya mazi twabona kuvuyemwo atari kuri shahwa akavuva mu hukumbeho kubugwayi muri ico gihe ntiwoga kuba wotawaza biragutoshirije nta kibazo bafise uzo buri bwoko bwa mbere ba bwoko bwa kabiri aya mazi cyo kuva no buhe idha ihtalama wala yajidu maniyan fala ghusla alayhi bishitse ukirotera abavandi hanyuma ntubone ajya amazi muri ico gihe ntiwoga ibaho gusa urashe kuryama ukarota kabisa urimo igikorwa cyo mu buriri mugabo wikangura aya mani ntuyabone ugasanga ugize usohora muri ico gihe ntuze woge wewe ufise uzi qala ibn al-munzir avuga ati ajma ala hadha kullu man ahfadhu anhu min ahli ilmi ati barabihuje ko bose burabonzi mu bamenyi bidini yuko aroko utoga wa fi hadithi sulaim al-mutaqaddam no muri hadithi sulaim yatanguye ngaha fahal ala al-mar'ati ghaslu idha ihtalamat aho yabaje ntumwe Imana ati ese ku mudamu arashobora kuba mugihe yiroteye qala nam idha ra'at al-ma Imana mugihe ati ego aroga mugabo mugihe abonye ajya amazi ma yadullu ala annaha idha lam tarahu fala ghusl alaiha ihadithe kaneza yuko mugihe atanye amazi y'ubuvyeyi ntashobora koga kuko mu Islam menya neza yuko ujyana ukirotira ukikanga ugasanga ajya amazi hayo wabonye
wewe ntabwo woga. Lakini ariko idha kharaja ba'da al-istiqazi wajaba alayha al-ghusl. Kurikira ngaha uraryamye uriroteye, maze kwirotera usanze nta mazi wabonye, mugabo ukikangura hagikana guca ajya amazi agacaza, icyo gihe wewe ni koga ijanaba, miteye koga ijanaba. Kinize yuko gitahuretse. Uburyo bwa gatatu yamaze kuva n'ubuhe, idha ntabaha min an-nawm fawajada balalan wa lam yadhkur al-ihtilaman. Iyo umuntu aryamye hama gace yikangura, amaze kwikangura agasanga aya mazi yamuvuyemwo, akaba atibuka ingene yirote. Birabaho ko ari gishe kwirotera wikanguye ukibagira ibyo warose mw'ijoro, bise rero ukikanga mu gatondo ugasanga hajya haratose, iyi mani yakuvuyemwo, hanyuma utibuka ibyo warose, fa in tayaqqana annahu mani fa alayhi al-ghusl. Mu gihe uri seri yuko ajya ari mani, waravye ugasanga ni mani, kuko amazi ariko bitatu teza gushishoza ko atari wadi cyangwa se mavi, wowe uraza kuvuga ati iyi ni mani, atavyo kwirengariza bisi cize je nakuja ko ari mani, nico gihe uca woga. Nivyo kwiki kitahoretse. لأن ظاهرة أن خروجه كان الاحتلام نسيه. muri ico gihe bicigaragara yuko ayo mazi yakuvuyemwo wirotera kuvamwo gusa wabaye buvyibagire, kandi koko nivyo. Fa in shakka wa lam ya'lam, mu gihe rero naho agize amakenga atabizi, hali huwa mani au ghairi, ushekwa batino ni mani cyangwa se si ukagira amakenga, fa alayhi al-ghusl ihtiyata. Mico gihe vyiza ni woje kugira uve mu makenga. Wa qala Mujahid wa Qatada, Mujahid na Qatada bavuga bati la ghusl alayhi hatta yuqina bil ma'i dafiq li anna al yaqina baqa' at-tahara fala yazuru bi shakk. Mujahid na Qatada bavuga ati oyaye nongahe ntowoga, ati gushika yogize ikizere yuko ari mani, kubera umuntu afise ikizere yuko afise udhu ntacyo byica kuri udhuye. Mugabo bavandimwe ngaha iciza uca woga mu gihe ufise amakinga, biriki uve mwajya makinga. Ubwo rero mu Islam wikanguye ugasanga mani iri ku buriri cyangwa se ku muzu wambaye, ukabona ko ari mani, utukingene warose muri cyo gihe genda woge. Dal incuro ya kane ni yihe, ahassa bintiqali mani inda shahwa fa amsaka dhakarahu falam yakhruj fala ghusl alayhi. Birashitse umuntu yumvise santima zamurenze, niva yuko shawa zamurenze, hanyuma habura gato wasore ajya amazi, fa amsaka dhakarahu falam yakhruj fala ghusl alayhi, hanyuma gafata igitsina ciwe ntasora ajya amazi ntamuvemo, muri ico gihe ntushobora koga. Nyoga lima taqaddama min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bivanye n'ihadithi twatangurije yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaka al-ightisal ala ru'yati al-ma'i, yavuze yuko uwoga mu gihe ubonye iki amazi, fala yathbutu al-hukma bidunihi, nta yindi hukumu ihari kibine kuba wabonye amazi. Lakin in masha fa kharaja al-mani fa alayhi ghusl. Bifate nk'ubu amazi yaraje, ajya amazi rasohotse, ucifata igisenge maze ugifata ntago uvuyemo, ico gihe ntiwoga. Mugabo bete nk'ubu uciye utambuka ukagera imbere gato, cyangwa usagara umwana kanaka y'amazi gaca kuvamwo, ico gihe uroga. Incuro ya nyuma aya mazi akuvamwo ni yihe, ra'a fi thawbihi maniyan, birashitse ubonye ijamani ku mpuzu yawe, nibi birabaho gusa cyane. La ya'lamu waqta usulihi, hanyuma uyu muntu ntazi igihe iyi mani yamuviriyemo, wa kana qad salla, kandi yamaze gusenga. Birashoboye kubaho ukaja misisha ugasenga, uheje gusenga salamu alaykum salam, ugacuraje ku mpuzu hariko mani, nasoye mani. Bikunze kubaho hoho gute, yalzamuhu i'adatu as-salah min akhir nawmati lahu. Muri ico gihe wewe ucusiramo isengesho uhereye ku turo rya nyuma wajyane. Aya majambo akurwa wagira atawurike. Akarorero, ndaje nga musiki nasenze fajiri, ndasubiye mu rugo ndasenze na dhuhuri maze kwisenga nagiye kwiryamira, warako najyanye baada dhuhuri, sawa. Maze kuryama ndikanguye, maze kwikangura baada dhuhuri ciye senga ala asri ya saa 9. Yeje kwisenga neza no salam, ndaje ku muzu yanje sanza ariko mani, ninde wombwira isashigaye murasize nihe, maze kwikangura ni rya ala asri, hasa rurasinziri ni rya ala asri. Muri ico gihe nteza utasubira muri yasengesho rya ala asri, camharura isengesho nasenze nikanguye itiro rya nyuma,
ncangena nkoga kabari gihe ncangirane inca senga sinubwire bitahonze nivyo yuko ucasubiramwo fajiri dhuhur na asr oya muri ico gihe candaba naryamye badadhuri maze nyama badadhuri nikanguye nja gusenga al asr nyuma y'isho gihe al asr niho nabaye mani ku mpuzu yacu n'ico gihe canoga nyisukura ncasubira rya sengesho kya al asr nize kwibitahoritse ati hanyuma rero illa ayara ma yadulu ala annahu qablaha fayu'idu min adna nawma yahtamilu annahu minha kiretse yuko ubonye igamani ikakwereka neza yuko ishaka yasohotse mbere yaya masengesho yose bibaho gusa cyane ushoboye kuba akaroro waje gusenga fajiri hanyuma iyo mani yakuvemo yakuvemo ntavyamenye hanyuma na dhuri urayisenze ugiye kubibona kusifika alasi uyibonye ukavuga ati nibwo nabonye alasiri byanka byakuna imani yamvemo ryari fajiri kwa icyo cyizere ico gicusamwe amasengesho yose nizere yuko iki gitahuritse mihangane turangize umuryango ituro aho twari ku mpamvu ya mbere ituma woga afani impamvu ya kabiri ihangana Islam tubare umuryango kugira tubone byinshi bishaka kubona mu nyigisho zacu ni faida kuri twebwe turarangiza ku ca kabiri ca gatatu ca kane n'ica gatanu impamvu ziba impamvu ko umuntu yoga afani impamvu ya kabiri al-ittiqa'u al-khitanain iyo ibikebwe bibiri bihuye kurikira ngaho yani ibisilamu bibiri iyo bihuye muri ico gihe ni ngombwa koga atamakenga ibi bintu guhura ni igitsina cy'umugabo n'igitsina cy'umudamu kurikira ngaho ay taghyibul hashafa fil farji wa in lam yahsul inzar ndakuvuga yuko mu gihe uzamishije umutwe w'igitsina cawe mu bwambure bw'umudamu cyose kumwigeme naho utosohora mani we nitegeko koga liqauli llahi ta'ala tubisanga mu mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala aho Allah avuga ati wa in kuntum junuban fatahharu nimwa mufise ijanaba muze mwoge muze mwisukure mwoge al-maida aya ya gatandatu qala shafi'i imam shafi'i gati kalamu al-arab yaqtadi anna al-janaba tutlaqu bil haqiqati al-jima' atiyeko imvugo y'abarabu ati ishatse kuvuga iki ibigamije kuvuga ko umuntu afise ijanaba mu byukuri mu gihe yakoze imibonano mpuzabitsina wa illam yakun fi inzal naho atoba yasohoye yani imvugo y'icarabu uzamije igitsina ca magitsina c'umudamu c'umwigeme naho tuwasohoye mu cyo gihe wewe ufise ijanaba utegerezwa koga ati rero utegerezwa koga ije tusanga hehe wal hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu muri hadithi Abu Hurairah Allah nishimire anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimuze kuri ntuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yabuzati idha jalasa baina sha'biha al-arba idha jalasa baina sha'biha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl anzal am lam yunzil rawahu Ahmad wa Muslim aburavuga ati ntuma y'Imana Muhammad yavuze ngo ume muri mwebwe nivyashika akicara ku bihimba bine niva yuko ku bihimba bine ibihe n'amaboko n'amaguru mwese murakoze mabitahura bishise akajejeri bibihimba ni ku mudamu byose ni kumwige mu kamujejeri hejeri bibihimba thumma jahada hanyuma ukarangura iki gikorwa cyo mu buriri faqad wajaba al-ghusl umuntu nite koga anzal am lam yunzil wasohora amazi uvye utayasohora wewe nitegeko koga in hadithi wa an Sa'id bin Musayyab anna Aba Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Abu Musa al-Ash'ari afgati qala li Aisha inni uridu an as'alaki an shay'in Abu Musa igekimba bye Aisha radiyallahu anha umudamu w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu vyukuri jewe ndashaka kubaza ikintu mugabo ndashaka kubaza ikintu wa ana astahi minki ariko ndafise isoni kuba no kubaza faqalat Aisha bugati sal wala tastahi atibaza ntugire isoni fa inama ana ummuka mu byukuri jewe ndi mama wawe nkuko biri mu idini abadamu bose b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bamma bacu Allah avuga muri Qur'an ngo iki wa azwajuhu ummahatukum ati n'abadamu intumwa y'Imana ni ba mama banyu niyo mpamvu carazira
kikazizwa kuba wocura umudamu w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubera iki ni wocura mama wawe? Ari mpamvu kugira yuko igihe kimwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari kumwe n'umusahaba araho, hanyuma Aisha radhiyallahu anha araza aje kubazimanira. Uyu musahaba abona amaboko ya Aisha radhiyallahu anha, abona amaboko gusa. Aisha ari mwiza, abazi ko amaboko abona ni mwiza cyane, hamutimi wiwe kacakaragwa ati intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam hameyo kwitaba Allah noce ndamucura Aisha bivanye n'ubwiza afise. Ibikunze kubaho basanga abantu bagabo bavuga ati umukana gafite umudamu mwiza bishiza agapfa noce anja kumucura. Ibyo bavyabaye no musaba rero yahise yumvira ivyo, kagwe mutimi wiwe izi aya zashize imanuka wa azwajuhu ummahatukum, n'abadamu ntimwa y'Imana niba mama banyu, yani Allah cyazagire uyu musahaba. Kubwo rero nga Aisha yaciye abwira Abu Musa ati mbaza ntugire isoni, jewe ndi mama wawe. Hanyuma ati ndi mama wawe. Fasalaha ar-rajuli yaghsha wala yanza, tewe Aisha radhiyallahu anha ati mbwira ku mugabo yarangwe banga yabubatse mu buriri hanyuma ntasore. Birabaho urashobora kuba kiye gikorwa ukakizera ijyamani ntusohore. Ati mbwira ku bagabo barangwe ico gikorwa hamane basohore. Hanyuma faqala tashavuga ati ani nabii sallallahu idha asaba likhitani fakajaba wajaba lighuslu, rawahu Ahmad wa Maliki bi alfaz mukhtalifa. Ashamugira ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo mu gihe ibikebwe biri bihuye niteye kuri bo koga. Ihadithi ikwiye gushirwa wazi. Ibikebwe biri bihuye ni bihe? Turabizi yuko umushinga nahe arasiramurwa, tucekana ko n'umudamu hari igihe vyemewe yuko agira nte asiramurwa. Kuko tuvuze ngo ibikebwe bibiri bihuye nivuze yuko ni igitsina cy'umugabo n'icumudamu. Ibi twabibonye ku ntango, reka nkwibutse gatoya, twabonye ku muryango je no gusiramura ko n'abadamu ari sunna kubasiramura. Kubyuka neza twarayibonye. Twabonye hadithi aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye umudamu hajya i Madina yakora igikorwa, yamubwiye ngo iki ihfidi wala tunhiki, ati kata gatoya ntukate runini. Akati bavane ico bitwa irakudik mu Cyarabu, yani ni kuba yuko irakudik risiguriki ururimi rw'inkoko y'isaki. Namushibona murakuze kaya kantu rero ni kubakura ko gatoya gusa cyane. Kubera iki numwe bamubwiye ati kata gatoya ntukate runini? Burya bakubwira yuko ukuye ku runini umudamu shahwa zose zirahera ku buryo bwaho atifuza imibonano mpuzabitsina acaba nk'inkoni. Mugabo ukuye ko gatoya burya umudamu agumana shahwa ziringaniye n'iz'umugabo wiwe gusa, ntiyigera ashuhirwa gusa cyane. Bya nusanga umudamu arenze ibigo ntivyigera bibaho. Aniyo mpamvu n'umusore ageraguye usanga abadamu barenga ibigo cyane, ugasanga umudamu araho niyo mara umunsi nakoze iki gikorwa burya bakwiye gukorerwa iki gikorwa. Niyo mpamvu haya muri Soma niwe wafashe uwo muco, umudamu mwigime bose ni ngombwa akore iki gikorwa. Mugabo ntabwo ari itegeko, ni sunna. Nubwo icuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyarakorwa numena byose kura ko gatoye bakabura gatoya. Iyo gakuweho haza ifada zikurikira ku mudamu, santima zirapunguka. Kuguma ashaka ko manga yabubatse ntivyigira bibaho. Yifuza umugabo wiwe wenyine, yabi ibabikora nawe arenga ingo. Mugabo kwiye ko runiniya aca binkone, ntigera yifuza na santima z'umugabo yigera asigarana. Kubwo rero iki ni sunna, ntabwo ari wajibu, ni sunna. Nubwo icuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam barabikora. Niyo mpamvu ngaguma wumva hajijamba ati ibisilamu we bibiri bihuye bivuze ngo iki igitsina cy'umugabo n'icumwigeme cyose n'icumudamu, muri cyo gihe nitegeko yuko boga. Toyib wala budda min al-ilaj bil fi'l, ati rero ni ngombwa kurikira ngani Islam kugira woge, ni ngombwa hari habayeho kuzamisha igitsina cawe mu gitsina cy'umwigeme cyose cy'umudamu. Mu gihe ukizamishijemo gusa wasohora utasohora wewe niteye koga ijanaba. Amma mujarradul masi min khayli ilaj fala ghuslu ala wahid minhuma ijma'an. Ariko bishitse umuntu agakora gusa cyangwa se bigakora nako gusa, ntiwazamishijemwo indani mu gitsina cy'umwigeme cyangwa cy'umudamu, ico gihe ntiwoga. Ibabamenyi bose barabihurizako. Kuri ubwo rero mu Islam
bishitse ugakoza ubwambure bw'umwigeme bw'umudamu naho tosohora wowe nteho kuri wewe koga. Athalithu icagatatu inqita'ul haid wan nifas kubadamu mu gihe bavuye mu bihe byabo mu mihango no mu gihe ajya amaraso y'ubuvyeyi akame mu gihe yibarutse nteho kuri bo koga. Liqauli Allah ta'ala tusamu aya Allah aho Allah avuga ati wala takrabuhunna hatta yatahurun nimuze mege abadamu bari mu mihango yabo mpaka basukutse bavuyeyo fa idha tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah mu gihe basukutse muze mubinjire mukore igikorwa muciri aho Allah yabategetse. Indi faida kuri aya iza guharamisha kwingira umudamu kinyume naho Allah yategetse baba nusanga baca mu bwambure ni haram igi ntivyemera. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسانو مvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Fatima tabiye Fatima binti Abi Hubaysh yamubwiye ati da'i salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha yamubwiye ati reka amasengesho igihe cyose uri mu mihango ntudusenge ightasili wasalli hanyuma umaze kuvayo uzoce woga wongere usenge mutafakun alayhi. Unashaka kuvuga ati izi dalili zivugira mu mihango duhe dalili kubijanye n'umudamu yibarutse. Unashaka kuvuga gucyo wa hadha wa inkana waridan fil haid ibinago byake umuntu ari mu mihango illa anna nifasa kal haid bi ijma'i sahaba. Mu byukuri hukumu y'umudamu ari mu mihango n'ujya afite amaraso y'ubuvyeyi yibarutse byose nico kimwe abasaba bose bari hurije ko fa in waladat wala mtara dam hari ikibazo none umudamu naho yibarutse nabone amaraso ho gute faqila alaiha al-ghusl abanye bavuga ati ni ngombwa yoge waqila la ghusl alaiha abane kubatwa ntiyoga wala muyardi nasu fi dhalik nta nakime cyakiye kuri ibyo mugabo vyiza yokoga birashitse umudamu ashiye kwibaruka nabone amaraso vyiza yokoga. Arabi'u al-maut chakane ni mu gihe umuntu apfuye idha mata al-muslimu umisama apfuye wajaba taghsiluhu ijma'an ni ngombwa ni lazima ni tegeko yuko yoga ivyo abanye bose barabihuriza ko ala tafsili yati fi mawdi'i ibyo tuzobibona umuryango wavyo insha Allah. Al-khamisu icanyuma arico cyagatatu tubonye yuko ibintu bigite ku muntu koga n'ibitanu ni kihe al-kafiru idha aslam umuntu w'umukafiri mu gihe inje idini mugabiki abamenyi ntibagiye urijiko aravuga yuko umukafiri yinje idini niteye koga anakavuga ati ni sunna ntabwo ari itegeko tubaza kubibona. Idha aslama al-kafiru yajibu alayhi ghusl umukafiri mu gihe inje idini niteye kuri koga li hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu tusamuri hadith Abu Hurairah Allah mwishimire anna Thumama al-Hanafi usira wa kana nabii sallallahu alayhi wasallam yahudu ilayhi uyu Thumama bavandimwe mihangane kurangiza darsa bakugira yuko yari umutwara za Yemen igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatangwe kwagura da'wa yiwe intumwa y'Imana maze kuronka inguvu harageze igihe yagura da'wa akazandika amabaruwa barungikira abatware abantu batandukanye ati mwinjire idini. Ubu Thumama rero intumwa y'Imana maze kuma ibaruwa mubwiye ati ije dini y'Islam yarashavuye avuga ati uyu Muhammad arubahuka acafata umupanga we maboko yiwe ati ngiye kumwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguwo aragenda ngo agiye kumwica. Bakubwira yuko ageze mu nzira yahuye na Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Umar yamuzi ko Thumama ari umwami ari umutware ambwira ati ugiye yari karinda imbiru zahajya imabiri atugiye ati ngiye kwica Muhammad. Umar ati ugiye kwica Muhammad barafatanye bazi ko Umar atari yoroshe amusize muri kaci paka imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ati umugabo ngo yaraje kukwica ati muruhusha ndamukate umutwe. Intumwa y'Imana ati mahani ya Umar ati Umar kinda gahoro. Intumwa y'Imana yacamenye yuko yari umutwaro acamuvuga ati mufate muhere ku nkingi y'umusigiti bamufungiye ku nkingi y'umusigiti bitekaneza yuko umukafiri kwinjira musigiti biremewe kwawe temewe intumwa y'Imana ntiyakwafungira Uthman. Bakubwiye ko amufuye ku nkingi y'umusigiti intumwa y'Imana yaciye aja muhira baza abadamu bati ni muteke ingaze joshe mukame n'ingame yanje yaza muzana ibiryo umutaga muzana ibiryo umutaga. Urabona da'wa y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam masabati ya Rasulullah tumwake icyo bitwa fidya haba tumuri ku intumwa y'Imana toya agwa muzana ibiryo nimamwe bababwiye ati yakhadu ilayhi fayaqul yagomaza mubwiye ati ma indaka ya Thumama mubwiye ati Thumama ufise iki mandi majambo niwo kwinjira idini
fayaqula akamubwira ati intaqtulu za dami wa intamnun ala shakir ati ni wanyica uzoba wishikima gifisa amaraso ni wambabara naho uzobabariye umuntu ashima yani bandi baje mubabariye ndaza gushima wa inturidil mal nu'tika minhu ma shi'ta ushaka imitungo naho turaguha ibyo ushatse je n'umutwe ndayifise wakana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna alfida abasaba ngo bati ya rasulullah natange fidia natanga mani tumekure yigire mayimana toya agamugira dawa bakubwira yuko Thumama yabahoye kuzo nkizi musiriti imisi shika kuri 3 ajya neza anywa neza agombiza mawuza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguma vyumva ajya neza afungura neza intumwa y'Imana aguma bazico kibazo avuga ati oya ni wanyica uzowisha ufisa amaraso ni wambabarira uzobabariye umuntu ashima masaba wayaquluna masaba bati ma tasna'u biqatl hadha babati intumwa y'Imana uyu muntu nta kamaro kiwe tumureke atangifida yigira intumwa y'Imana rara niyo haze imisi 3 intumwa y'Imana cyamubwiye ati mufungure yigire raba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urukundo rafise umuntu aje kumwica yamufunze imisi 3 amukubise n'ikofe amurisha amunwisha iyi niyo da'wa y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane mpava bakubwira ati lisanul hal ablaghu min lisan maqal bakubwira ati ururimi rw'ibikorwa rurashaka gusumba ururimi rw'amajambo bijya ibikorwa birahindura umuntu cyane gusuma uko kuri kumubwira amajambo menshi mwerekera ibikorwa vyiza kurikira nga nyuma y'abacu bati murekure baza kumurekura famarra alayhi rasulullah fa aslama fa halahu wa ba'atha bihi ila ha'it abi taraha wa amara an yaqtasila bakubwira yuko ico gintumwa y'Imana ramurekuye ambwira ati niwigira ageze imbere avuga ati uyu muntu yafunze imisi 3 naje kumwica nigeze nankubita najya neza nkanywa neza uyafuma acagaruka acayinjira idini y'Islam ico gintumwa y'Imana camubwira ati genda woge mu mugizi wa Abu Taraha gende woge ahari bustani yiwe wa amaraho yatasila camubwira ati uce woga fa khatasala wa salla rak'atayn yaciye ugathumma amatasina kazibirin fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad hasuna islamu akhikum rawahu ahmad wa asluhu inda shaykhayn nyuma y'abavuga ati umuvandime wanyu Thumam yamazugira ubwisamu bwiwe bwabaye neza yani yamaze kuba umwislamu mwiza iniyo dere abamenye bafata ko yuko umuntu hinji idini ni ngombwa yoge mugabo si ngombwa kuko hariho n'abandi beshi babonetse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam baje gutura shadabi idini ntiyabateka ngo boge aljumhur bacavuga bati beshi mu bamenye bati kuri gore koga umuntu hinji idini sitegeko ahubwo ni mustahabu ni sunna ni vyiza ko yoga yoze nurun ala nur neva yuko ni vyiza gusumba mugabo atoze nta kibazo kiramo kubwo rero ibi nivyo bitanu bingomwa yuko umuntu yoga ajeho kuri we turabirangije ku mugaragaro walillahi alhamdi fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullah